Od vladike Danila počinje Crnu Goru da predvodi 222 godine stvaralački nadarena i nepogovorno hrabra kuća Petrovića. Vladika Danilo je lično bio na čelu svojih boraca u bojevima svoga doba. Sklopio je dalekovidi savez sa Rusijom i obnovio Cetinski manastir. U jurišu boju na Carevom lazu 1712. godine bio je i ranjen. Od njegove pojave faktički je prestala turska vlast nad Crnom Gorom. Od njegova vremena dobija puni izraz i snagu crnogorski etnički i nacionalni kvalitet. Nastaje novo doba Crne Gore. Dešavaju se zbivanja koja već sutradan postaju istorija. U tome je Crna Gora uvijek bila na istorijskom nivou.